nenda bankobe ekintu kirala buli muntu andikirizamu ngaidi nti nize kapiteni we mwende tutyame tukole timu edo kunonekeza president candidate wa speaker ati akagoya era timu eyo ngabe mundikirizamu nize ndilo kwa kapiteni wayi. Nize Henry Maganda Matia Cholo tudenze ndi munamawulire. Oyo bamweta Abudu Katuntu mumutegeire. Oyo musaadha amaze emyaka 25 mu parliament. Abantu mubayimizo kwamba etimu kiyidde. Katuntu bamulonda mu 2001. Oyo ava okwogera ebigamba ayibuti saawa eno yasazeewo awagira General Museveni era yasazeewo n'akulembera buti okunoonyeza General Museveni akalulu mu bugweri. Aye Katuntu bw'omubona andidukiza ogute ogunene ogulawo gwe twalinga nagwo wakeeye waife ng'ole bw'abona enteere buli omu yeegomba afune ku lulyo lwayo. Aye ng'ogute gule gulaawo ng'abantu abasinga tibakiyiddi. Kati ng'abantu bwe baleeta ente disaze baleeta nendo ogulume gule guniineku ng'ogulume guno bwe baleeta ente enkazi gubaawo guti gwagiwunaku einuma gwawanika enindo mu ibanga bwe gwise enindo gwaja gwali eisubi. Aye ng'enkazi ere gye baleese esaze yeetegeike etya aha ente enkazi ebaawo era gwayiramu bwe wabaawo enuma eddi n'edindi ediida gwadigoba entototo. Aye ng'ezira kye gukola aye ng'omuntu abona ekiraalo kyaife akobe wa muzeeyi nguudo balina ogulume gulo ogw'oluli olulungi aye nga guzira makulu ni Katuntu. Mpegano Katuntu lawyer amaze emyaka 25 nendo nkobere kuyiwa omusoga ekintu kirala ekigema ku busoga kyewawulira ku Katuntu nti avire ya kirimu mu myaka 25 gyamaze mbukulembeze nga MP uninterrupted. Ni gulo ogulume gule guwuna kubuwune kunkazi enuma guti gwawanika enindo mu ibanga walowooza nti aha gwayira gwo kukulya isubi ate gwamala gwalemesa n'ebirume bire ebito okwidda ni Katuntu. Useless. Oyo Katuntu okumana nti azira makulu yali yakanjira mu parliament emyaka 3 2004 omuliro gwayo ky'abantu ebuseesa trera y'amafuta bwe yagwa olw'obwavu bw'abantu bwe baalimu. Abantu waayire baali bakiddi nti amafuta gayitaaga emmotoka baasalawo baagema ebidomolo olw'obwavu bakoba tufa tufe bajje basena amafuta gale okujja okumaliriza ng'amafuta gano gayisa abantu abali mu kinaana ebuseesa ku luguudo awo amagomba ag'omugabo n'agali mass grave. Aye Abudu Katuntu azira magezi gasobola kukola research nti kiki ekyaviira kwa abasoga nga bakidde amafuta goocha aye okusalawo beeweeyo bajje wakiri gabooche nga banoonya amafuta kufuna sente. Azira makulu ni gulo ogulume gule oguli mu kigo ogulaawo baneiba bagwegomba aye guzira makulu. Abudu Katuntu. Abudu Katuntu azira magezi kutegeera nti ekyaviira kwa abantu abo ekinaana n'omusobyo okuya batyo wabula n'omulambo omulala omuntu ategeerekeka lwakubanga busoga yona yona yali ezira fire brigade nti omuliro gwagema abantu gwaboocha fire brigade yaidanga wabiseesa wamukaaga kuva Kampala. Abudu Katuntu azira ku magezi gategeera eyo yali nsobi ya gavumenti eno nga omuliro guno gwayokya abantu baifabo nga gavumenti fire emotoka dona dino mamba buli kimu kyona edati ya gasi ditambulira ku Besigye mu Kampala didwire aye nga busoga yona ezira motoka fire brigade ndala. Aye Katuntu azira magezi gasobola kutegeera nti eyo yali negligence ya government eno era ti yafuna magezi Katuntu kwirayo mu parliament yakobe nti banange omuliro guno ogwayokeiza abantu ebuseesa abantu kinaana baaya beyond recognition ensonga yabayire nti we baayiriira omuliro guno mailo mukaaga okuva ku poliisi enkulu eyeiganga
singa iganga yabaire ni fire brigade mudakiika 2-3 yandibaire etuuse oba oliawo twalitakirizaku. Katuntu tiyafuna magezi ekyo kukitwalanga kiteeso mu parliament. Katuntu n'endondage kwebusoga kozi ebairewo egema ku bantu ba bulido kubanga abakobi awangalire ku luuyi lwa opposition nga Katuntu omuwulira nti agirimu. Nenda yiwonkobere Katuntu ensonga y'ebikaddo buli muntu yavaayo yayogera naife abantu ba bulido ku bikaddo. Katuntu yavaayo oli okumuwulira nti akulembeire ensonga ya busoga. Ayenga buti mu ba member of parliament mu Uganda abasinze okulwamu Katuntu mwali wakubiriye busoga okwira ku mama Kadaga. Abudu Katuntu okukulaga nti n'ogulumegule ogulaawo oguli mu kiki mu lugo ogulemesa n'ibino ebitototo by'okwida bikole kibiniineku. Baatuuka n'okujja mu kibali ekyo mu Kiidi ekibali ekyawula district y'Ebugweri ku y'Ebugiri oba beetawo igogero. Bagobamu 10,000 by'abantu abaali balima mu Mutyere. I think it was 2011-13. Abudu Katuntu member wa parliament w'ekitundu ekyo tiyafuna magezi kukuba nti no kanje ndiwe w'omubiri kulwa abantu bano. Ogulumegule ogulaawo guwuna kubuwune guti gwawanika enindo gwaira wansi kulya isubi. Ayenge enkazi yeeteze butimu abasoga nenda munkobereku. Katuntu wamubona kuuliwe ng'ali awo mu nsonga d'abasoga. Very useless. Nigula ogulume ogulaawo oguba mu kigo ng'ekyalo kyona kyona bagwegomba. Aye ni bw'oleeta enkazi n'efukamira wansi guzira kye gusobola kukola. Ni Katuntu. Era twabakobera n'abakobera ira nti General Museveni alina abantu be yagula mu opposition yabasigaza mu bibiina byabwe. Abandi yabagula mu opposition yabayiza direct mu NRM. Buti mumaze okukitegeera. Ebusoga General Museveni aba opposition abali mu NRM Asumani basalirwa. Abudu Katuntu abo ba NRM ayibe yaleke n'embali. Buti muwulire buti saawa eno. Aye omuntu w'Ebugweri emyaka 25 ndogera n'omuntu w'Ebusembatya, omuntu w'Ebusesa, omuntu w'Ebutende, omuntu w'Ibango ow'Ibaako mwena abeidudi abekagamba nendo nkobereku. Abudu Katuntu gawe yatwala kuwaire nayikonto ndalete y'amaadi 25 years. Abudu Katuntu 25 years kikyobone busoga wotambula. Ebugweri akasaza akatono kati ke bafuire ido district. Abudu Katuntu kikyali mu busoga ebizibu bye tubaire nabyo mu busoga kizibu kike wabonaku Abudu Katuntu nti aviireyo kulwa abasoga kuba butizi the second most senior mu parliament 25 years. Very useless. Ngagule ogutegula ogulume oguli mu kigo ayenga gulaawo olebwe agubona agwegomba. Aye ni bw'oleeta enkazinga yakasala emirundi 10 guuna kubuwune guti gwali aisubi. Buti bano n'abantu n'agalume getulinago mu kiraalo kyebeeta Uganda nga General Museveni yagalaaga aye gaasigala mu kiraalo. Buti abali ku kyalo n'abantu b'Ebugweri babeeyo baesunga tulina ogulume guno gulaawo. Very useless. Abantu engeri ye babonaabonamu bw'obanga totegeera nga 25 years nti abantu b'Ebugweri bali bubi, abantu b'Ebusoga bali bubi. Ebugweri ezira malwaliro Busesa hospital Gibone health center simanyi 3. Very useless Katuntu wabona butimu okusoma kweme kwabayamba ki. Very useless. Ja ku isomero ly'Ebutende, ja ku isomero ly'Ebukote kagala obona abaana batyama Ebukote kawansi. Very stupid. Aye wabona nti omuntu atuusiza abasoga okuba ku mbeera eyo ng'Ebukote abaana bali kutyama wansi gye bubenga obona amasomero ago. Museveni buti gw'oli wagira. Very useless. Abudu Katuntu you are.